asulanda umlando waseSandlwane ngoba asiphezu kwawo nangokusuka nje kwawo ukuthi konje isuka kanjani impi yaseSandlwane idumelana kanjani iyeSandlwane mapha amabutho ayeSandlwane bapha basala kwase kwenzekalane ekubuyeni kwayo kwenzakalane ngesikhathi kuwela isilo umpande engumntwana ufika inkosi udingana izofuna ibutho likaHlomendlini omnyama owawugade umpande ekwanodweni uyalikhipha kumpande ibutho liduke endleleni lithi mase liduke endleleni ala ngafika enkosini siyabuya inkosi edingana siyathumela ithumela abantu athi abalethi inkomo ukunikeza umpande ahambe ayokeza lengane benzela ukuthi mangabe sefika la elethele izinkomo afika bula babe seshiya ishungu lakhe undlela yasompisi ngesikhathi belethele zonke wasebuya endleleni ezothatha ishungu wasefika sethi umpande wena ungabusalala wela kuwelele pheshe esweni ngoba mhla uzobonga lezi nkomo zomkhula ngoba kuwela kampande bayewela lapha edibana namabhuku asiyambuza awu yini indaba kwenze njani ukuthi kubalekela uthina nixabene awu kodwa sithokozisa ukuthi ayazi amabhuku kwezodingana usithokozisa ukuze sibone ukuthi nixabene kufuneka niyokufa ayabe qhatha-ke babuke ukuthi cha ihlomeke impi yayizobheka emaqongo bese bethi-ke abelu hayi mawufika usala lapho emaqongo enkosi ukhomba ucetshwayo bayathula bathi hayi sombona base bezopha khona ukuba kuthiwa baleza kuthiwa bamseka la endleleni phawu bawubona yahamba-ke yayolimpa emaqonga afike ehlulwa-ke empikadeni umpande useyimbandakanye namabhunu lapha ngaphesheya kokuthiwa isilungu lapha seyimbandakanye ngesikhathi asebuya sezaneni manje-ke usemune namabhunu njengendlela aselokhu usefana nomuntu obekwe yiyo ngoba phela yena uwele ngeyona inkosi ufana nomuntu osebekwe yiyo wahlala-ke esihlalweni basebuye seshintsha-ke esefuna ukubeka umbuyaso ayi aqala manje abelungu bethuka manje ubashintshisa entweni ukuthi lona baze bambeke isigaleni hayi-ke wahlaleka-ke efuna lokho bakwenziwe lezo zinto lezo kusho ukuthi wazowedlula umpande wahlala ubhejwayo esihlalweni ehlelile esihlalweni base bekhala bamhlophe baphesha kuthukela hayi ukuhlala kwethu singuzulu siyisonke kuyasikhalisa angeke sihlale nabantu abahlala behlaselana bona bodwa kuthiwa kuyodliwa iy'nkomo kwenziwa yonke into khona izinto okufanele uyiqede sibe banye sonke silingane basebiza umhlangano wawuphezu isihlahla somnqamulajuqu esasiyilapha eUthuli lapha khona babezokuthula imithetho ukuthi akahlakaza amabutho
aqhelela abantu bakanani imishado, afake noma yilobolo phela ukuthi umuntu mayewelele ngaphesheya esilungwini abulawe. Abantu bonke ababekanye kuqedwe yonke icabinet eyayimgadile. Baya-ke bayoyemukela leyo mthetho kwathiwa ingapheli u-30 days. Bengazange bayibuyise impendulo yalezi zinto ukuthi yikuphi abakuthathayo, yikuphi abakuyekayo. Kwathi-ke kulezo nsuku mabesho bathi kwasekuwela amakhosikazi asawo kwaNgobese ewelela ngaphesheya kothukela ngapha emzinyatheni. Usethumela indodana yakhe uMehlukazulu usayo ukuthi ayihambe elandweni nakume ethi ngabakuzithukela bakwazi babulala sebequmncele bayesilungwini. Enye-ke bathi yafela ngale ngiyafela ngale. Lokho okwasusa udungulane lempi kwase kunikela uSomsewu kwaSomsewu enikela Ondini enkosi emncitshwayo uthi khipha usawo simbulala. Ubulela abantu besifazane ukuthi bawele uthukela. Yagcina-ke inkosi yenqaba nokuthi uSihawu abulawe. Yagcina ikhipha amakhulu amathathu iy'nkomo ezaziyogxilisela uSihawu. Okwagcina-ke kunqaba amambozi aye kanye noSihawu bathi bangafa uSihawu safa sonke. Aneda ngasho njalo amambozi akwasegiya umntwana wongena etsheni wawo. Ithi-ke inkosi uPetshwayo ayikho into engabe kusayenza ngasekimbo sedala lwaba. Uthi uSomsewu wePetshwayo uyasizwani ukuthi uthini? Uthi mina ngilephelele emhlophe. Uthi ngiliphela nje lingabulawa. Uthi silwami sokhala lapho sokhala phesheya. Amasotsha amawakhambi ngalo sokuthi amanye awuhle ezulwini. Waluchitha phansi uphoko oluthi mhlawumbe sesibamba. Yasukuma ihlezi esikhunjini esibamba sagcwala esandle uPetshwayo sijikisela uSomsewu yathi bala lapho uboya benkomo obuso esikhunjini yathi yolwilanga elilodwa akuba mabili liyoba linye. Kwagcina noThumo wathatha lapho libhekise eMgungundlovu. Wathi mayibuyise eMgungundlovu lapho yabuya incwadi yezakuPetshwayo eqhamuka lokhu akuzwa nguSomsewu wathi kunjani. Wathi impi lapho iyolwe lapho lapho ikhomba khona ngifike yayisekhonza